Ndabasuhuje inshuti bakunze bafata iveni Rwanda, reka nizere ko meze neza cyane muri iyi weekend, nizere ko gahunda zose murimo ziri kugenda neza cyane. Reka mbabwire ko ari amakuru mu Kinyarwanda, amakuru yaranze iyi weekend nyuma yuko mu minsi y'imibyizi twagiye tubageza andi makuru atandukanye. Tundi Alpha nibigira tugiye kwa nafatanya ibikorwa atandukanye bose muri rusange. Amakuru yacu mu nyemerere tuyahere mu Rwanda, tubabwire yuko umunyamakuru kazi Isheja Butera Sandrine, uyu yarasanzwe ari umunyamakuru kuri radio Kiss FM nk'igitangazamakuru yakoreraga, yamaze kugirwa umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Ni mu gihe Zefani niyo nkuru wari usanzwe nawe ari umunyamabanga uhoraho muri Ministeri ya Sport yakuwe muri izo nshingano. Iyi niyo nama y'abaministre ya mbere yateranye nyuma yuko hashyizweho guverinoma, aho mu bahawe inshingano harimo Clarisse Munezero wagizwe umunyamabanga uhoraho w'urwego rw'umuvunyi, mu gihe kandi Antoine Marie Kajangwe yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda. Mu bandi bahawe inshingano harimo Beatrice Kiza wagizwe umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ibidukikije, mu gihe kandi Mukandutiye Speciose nawe yagizwe umuyobozi kimwe na Francis Karemera, bose bahawe inshingano zo kwinjira mu bagize inama y'inararibonye. Isheja Sandrine Butera yarasanzwe ari umunyamakuru wamenyekanye cyane mu biganiro by'imyidagaduro n'ubuzima rusange kuri radio zitandukanye mu Rwanda. Kuri ubu rero anayobora ibirori bitandukanye nk'umusangiza w'amagambo, ndetse yanabaye mu kanama nkemuramaka mu irushanwa rya Miss Rwanda. Beatrice we ariwe Beatrice Kiza wagizwe umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ibidukikije, yarasanzwe ari umuyobozi muri iyi ministeri, aho mu nshingano ze harimo no kwita ku bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere nka kimwe mu bibazo bibangamiye isi muri ibi bihe. Yayoboye kandi imishinga itandukanye, ndetse kandi yanakoze mu kigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA. Nyamara ariko Antoine Marie Kajangwe akaba yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda nk'uko twavuze haruguru, akaba yarasanzwe n'ubundi afite izo nshingano, aho yari umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi n'ishoramari muri Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda. Inama y'abaministre yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, inemeza kandi gahunda ya kabiri yo kwihutisha iterambere bizwi nka NST2 izashyirwa mu bikorwa hagati ya 2025 kugera 2029. Reka kandi twihuta tukiri Kigali tubabwire yuko ubwitabire bukomeje kuba bukeya ku gutangira gukaraba intoki muri ibi bihe hirindwa indwara y'ubushita bw'inkende nk'icyorezo. Nyuma yuko umujyi wa Kigali wibukije abinjira ahantu hahurira abantu benshi hose kubanza gukaraba intoki, abamaze kwitabira gushyira mu bikorwa ayo mabwiriza baracyari bake cyane, bitewe n'uko ibikorwa remezo bitanga amazi ngo araho byangiritse. Umujyi wa Kigali wasabye abafite cyangwa se abashinzwe inyubako zihuriramo abantu benshi, zaba iz'abikorera cyangwa iza leta, ku masoko aho abagenzi bategera imodoka, ndetse no ku nsengero n'ahandi, ko ari ihame kugira ubukarabiro rusange bukora. Kandi ikindi kugira ngo ababagana bajye babasha kubona uburyo ki bakaraba intoki zabo mbere yo kwinjira aho ngaho igihe cyose. Itangazo ry'umujyi wa Kigali rivuga ko ibi bizakorwa mu rwego rwo kwimakaza isuku ya buri muntu, cyane cyane y'ibiganza, kuko ngo bifasha kwirinda no kugabanya indwara harimo iy'ubushita bw'inkende ivugwa henshi ku isi. Umujyi wa Kigali wamenyesheje ba nyir'izi nyubako yuko ubu hatanye ubugenzuzi bwo kureba ko ahahurira abantu benshi hose hari ubukarabiro kandi bukora neza.
Reka twihute twerekeze mu yandi makuru, tuve muri Kigali twerekeze mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Nyagatare, aho bamwe mu bakorera n'abagenda muri uyu mujyi wa Nyagatare bahitamo kwihagarika cyangwa se kunyara aho babonye, cyane cyane mu biti bigize ubusitani bw'uyu mujyi wa Nyagatare, kubera ko ngo ubwiherero rusange bwaho bumaze amezi 3 budakoreshwa. Bizimungu Anastase ukora akazi ko guterura imizigo ahitwa Ngoga avuga ko ubwiherero rusange bumaze amezi 3 bufunze, ku buryo ngo nabo batazi impamvu budakoreshwa. Yavuze ko kandi ngo nta kibazo cyo kwiherera bagira, ngo ahubwo kigirwa n'abantu bahanyura baje gushaka ibicuruzwa cyangwa bajya n'abava ku kigo nderabuzima n'ibitaro bya Nyagatare. Ikibazo gifitwe n'abantu baba bajya cyangwa bava kwa muganga, ngo naho twe dukoresha ubwo hepfo bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi. Yagaragazaga ko araho hepfo nyine babasha kwiyambisha. Umubyeyi ukora isuku mu muhanda werekeza ku kigo nderabuzima n'ibitaro bya Nyagatare utarifuje ko amazina yajya hanze, yavuze ko ngo abenshi bahitamo kwiherera mu biti bigize ubusitani bw'umujyi cyangwa se mu mikingo, kubera ko ngo ubwiherero rusange bufunze. Nyamara umwe mu bakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu muri gare yo mu mujyi wa Nyagatare, ariwe Niyondusenga Pierre, we yavuze ko ngo nubwo ubwiherero bufunze bitari bikwiye ko ngo hari abantu bihagarika mu biti kuko ngo bateza umwanda mu mujyi. Undi nawe mucuruzi utarifuje amazina ko atangazwa muri uyu mujyi, nawe akaba yaragize icyo abivugaho, avuga ko ibyo byose biteza umwanda ukomeye, cyane cyane nk'umunuko uturuka mu biti aho abantu babihagaritse ugakwira umujyi wose. Reka nkubwire yuko ku bigendanye n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare ntacyo bwigeze burenza kuri ibyo ngibyo, cyangwa se bugaragaze ko bwagize icyo bubibonaho. Gusa Gasana Stefano akaba yasabye abanyamakuru bamubazaga ko baba bamuretse gato akabanza kubaza babikurikirana kugira ngo babashe kumenya igisubizo kiriho. Reka rero twerekeze muri NEC, akaba rero ari kuri uyu wa gatanu cyumweru twasoje, nibwo rero komisiyo y'igihugu y'amatora NEC yari yagiranye ibiganiro n'abakandida biyamamariza kuba abasenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Ni ibiganiro byagarutse ku mabwiriza agenga amatora y'abasenateri n'ingengabihe y'uko amatora azagenda. Bikaba biteganyijwe ko kwiyamamaza kw'abo bakandida bizatangira kuva ku itariki 23 Kanama 2024 kugera ku itariki 14 Nzeri 2024. Ku itariki ya 16 Nzeri 2024 nibwo hazaba itora ry'abasenateri 12 batorwa hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu, naho ku itariki 17 Nzeri habe itora ry'umusenateri umwe hagarariye amashuri makuru na kaminuza bya leta. Kuri uwo munsi kandi ku itariki 17 Nzeri hazaba itora ry'umusenateri umwe uhagarariye aya mashuri makuru na kaminuza byigenga, nyuma ko hazaba habonetse uyobora amashuri makuru na kaminuza bya leta. Biteganyijwe ko kandi by'agateganyo byavuye mu matora bizatangazwa bitarenze tariki 22 Nzeri 2024, naho gutangaza burundu ibyavuye mu matora bizaba bitarenze tariki 30 Nzeri 2024. Mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Kirehe, abahinzi b'urutoki bo mu murenge wa Nasho muri aka karere bibumbiye muri koperative ya Kauna, bavuga ko ngo amafaranga ya ruswa yakwa abacuruzi bashaka kugura umusaruro wabo ariyo ntandaro yo kubura isoko ry'ibitoki byabo, mu gihe kandi ngo bagaragaza ko byatangiye guhira mu ntoki zabo. Aba bahinzi bavuga ko ngo ubuyobozi bwa koperative busanzwe bwishyuza umuntu wese ushaka kugura ibitoki 5% y'amafaranga yishyura ibitoki yaguze, ngo ariko bakanavuga ko ngo mbere yo kujyana imodoka mu rutoki uwemerewe kubagurira abayobora koperative bamwaka nyine, abayobora koperative bamwaka 20 by'amafaranga y'u Rwanda nka ruswa.
rero utayatanze ntabwo abasha kuba yajya kugura ahubwo arirukanwa. Mutabazi Modeste ni umwe mu bahinzi babarizwa muri iyi koperative ya Kauna, yavuze ko ngo iyi koperative ikomeje kubateza igihombo kubera amafaranga ya ruswa baka abacuruzi bashaka kubagurira ibitoki. Harerimana Theobald nawe yavuze yuko imikorere mibi ya koperative bateza igihombo ku buryo ibitoki byabo byatangiye guhira mu urutoki kubera kubura isoko. Nako kandi Kayinamura Albert, perezida wa koperative Kauna, yavuze yuko ikibazo cy'abahinzi bavuga ko ngo rwiyemezamirimo bakorana yanga kugura ibitoki akizi, ndetse kandi bamusabye guhindura imikorere, ariko ibindi byose abahinzi bamushinja umuyobozi akabihakana, avuga ko nta musaruro w'abahinzi wangirika kubera kubura abaguzi. Reka nkubwire yuko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nasho Munyaneza William yavuze yuko ngo ibibazo biri muri iyi koperative ya Kauna ntabyo yarazi, ariko ngo agiye kubikurikirana. Ni nako kandi nkubwira ko iyi koperative ya Kauna yatangiye mu mwaka wa 2016 igizwe n'abanyamuryango 50 bafite urutoki mu tugari 5 tugize umurenge wa Nasho. Nyuma abo bahinzi bariyongereye bagera ku 140, ari nako amakuru avuga ko kubera ibibazo bivugwa muri koperative bamwe mu bahinzi b'urutoki batangiye gusezera mu banyamuryango bayo. Reka kandi mu yandi makuru mabure ko Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko ibyiciro byibasiwe cyane n'indwara y'ubushita bw'inkende ari abakora uburaya. Ibi ni Minisiteri yabitangaje mu gihe yaherukaga gutangaza ko mu gihugu hamaze kugaragara abarwayi 4 b'ubu burwayi bw'ubushita bw'inkende. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Nsanzimana Sabe yavuze yuko ngo u Rwanda rwafashe ingamba zitandukanye by'umwihariko ku mipaka hagamijwe gutuma iyi ndwara idakomeza gukwirakwira. Yakomeje avuga ko kandi kugeza ubu abakora uburaya ari bo bari kwibasirwa n'ubu burwayi gusa, ariko banasaba abantu kwitoza isuku mu rwego rwo kwirinda ko yakwirakwira hirya no hino. Reka kandi mu yandi makuru tubabwire yuko mu karere ka Nyagatare hadutse abitira abakozi b'inkiko bakiba abaturage bakabacucura buheriheri. Mukandayisenga Beatrice wo mu kagari ka Nyangara umurenge wa Gatunda arashimira Imana nyuma yo gusubizwa amafaranga yari yibwe n'uwiyise umushinjacyaha akamwaka nyina kayabo, anagukana yamamagaraga amubwira ko ngo yamufasha gufunguza mubyara we ufunzwe akekwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ni kuwa kabiri w'icyumweru twasoje aho yaje ku rukiko rwisumbuye rwa Nyagatare ashaka umushinjacyaha wamufasha mu rubanza ruregwamo mubyara we icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Yavuze ko kandi ngo bahasanze umugabo ababaza ikibagenza, bamubwira ko ntacyo basize inyuma, ndetse banamusaba kubereka umushinjacyaha wabafasha mu kibazo cyabo, ko ngo bashakaga ko yabafasha mu buryo bwo kwiyunga. Uyu Mukandayisenga Beatrice yavuze ko ngo uyu mugabo yari yamuberetse ngo ndetse umushinjacyaha basobanura inzira banyuramo kugira ngo icyifuzo cyabo kigerweho, ko ngo kugira ngo azabone uko abiba ngo ndetse yiyise umushinjacyaha. Umugabo ngo yabatiye telefone ngo ahamagare umuntu akuramo nimero, nyuma abahamagara abasaba amafaranga kugira ngo icyifuzo cyabo kigerweho. Yavuze ko kandi we n'abagenzi be bafashe inzira bagataha, ariko bakigera mu mudugudu wa Mirama ya kabiri uwo mugabo yahamagaye ababwira ko ngo bihutisha inyandiko y'ubwumvikane ku mudugudu bikazagera ku wa 4 yasinyweho n'akagari, hanyuma ngo bakayimuzanira akabafasha ibisigaye. Bwarakeye kwa gatatu rero ngo nabwo yongera kubahamagara babaza aho bigeze, bamubwira ko ngo batarabona ubuyobozi bw'akagari, ariko ibindi byo mu mudugudu babisoje. Undi namusubiza ko ngo yamwohereza amafaranga 50 kuri telefone akabona uko ngo akurikirana ikibazo neza.
Kuwa kane rero tariki 22 Kanama 2024 uyu Mukandayisenga Beatrice na bagenzi be bazindutse baza ku rukiko rwisumbuye rwa Nyagatare kugira ngo bahure n'umushinjacyaha bamaze iminsi bavugana, banamuhamagaye ababwira ko bashyira andi mafaranga 70 kuri telefone ye kuko ngo atayafata mu ntoki ku rukiko kuko ngo byakwitwa ruswa. Ibi ngo byatumye akeka ko ngo umuntu bavugana atari umushinjacyaha w'ukuri ngo kuko ngo yangaga ko bahura imbona nkubone ku rukiko ngo, ariko kubw'amahirwe mu gihe yaragiye gutega moto ngo atahe ahura na wa mugabo babwiye ibyabo ngo akabereka umushinjacyaha ari nawe yari yaketseho kubyitirira, aramufata amusubiza amafaranga ye yari yaramuhaye. Nako kandi uwitwa Nzabanterura Justin wari waherekeje Mukandayisenga akaba ari nawe wakorewe icyaha, avuze ko ngibyo yabonye bimuhaye isomo rikomeye kandi ko azongera guha ko ntawe azongera guha amafaranga kuri telefone atamuzi neza. Ibyo byatumye umuvugizi w'inkiko Mutabazi Harrison avuga ko iki kibazo cy'abantu birirwa mu nkiko bagamije kwiyitirira abakozi bazo byari ngo, ariko agasaba abaturage kuba maso bakirinda kugira uwo baha amafaranga bizeza kubafasha mu manza kuko ngo ubutabera butagurwa ahubwo butangwa ku mucyo. Nako kandi yavuze yuko uretse ababiyitirira abakozi b'inkiko bagamije kwiba abaturage n'abakozi b'inkiko bazwi nta wemerewe kubaha amafaranga ngo babafashe mu rubanza kuko ngo baba bakoze icyaha cya ruswa, bityo agasaba abaturage kujya batanga amakuru. Reka rero turuhukemo gatoya, mu kanya turagaruka twegeza hanze y'u Rwanda yandi makuru kuri Alpha TV Rwanda. Ntimujye kure. Ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu gifite parcelle na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafitiye inzu nziza ifite douche na toilette zirenze imwe mu nzu, ndetse kandi na parcelle yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye hafi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788820481 maze tugutembereze ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe. Nyuma y'akaruhuko gato ngo twatubivuze, inshuti bakunze Alpha TV Rwanda, munyemerere twegeze hanze y'u Rwanda. Ndacyari Alpha Niyibigira, duhere mu gihugu cya Eritrea tubabwire yuko uwahoze ari ministre w'imari w'iki gihugu Berhane Ablehe, uyu yanabaye n'umuntu wakunze kunenga cyane perezida w'icyo gihugu ari we Isaias Afwerki. Uyu yamaze kwitaba Imana aguye muri gereza nk'uko byatangajwe n'abo mu muryango we ndetse n'umwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikorera muri iki gihugu. Berhane ubu wari ugize imyaka 79 y'amavuko, yari amaze imyaka 6 afunze muri gereza atarigera aburanishwa na rimwe ngo amenye icyo ashinjwa nk'uko byatangajwe mu itangazo ryasohowe n'umwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Eritrea, ONG Human Rights Concern Eritrea, hari ku munsi wo kuwa kane tariki 22 Kanama 2024. Ikinyamakuru RTL Info cyatangaje ko Berhane yatawe muri yombi muri Nzeri 2018 nyuma yo gufungwa, akaba nabyo byagiye nyine bituma uyu mugabo afungwa azira kunenga ubutegetsi bwa Eritrea. Kuvuga rero uyu mugabo wahoze yari umwe mu bagize guverinoma muri Eritrea yakomeje gufungirwa mu ibanga nk'uko byatangajwe n'umwe mu miryango itari ya leta ufite icyicaro mu Bwongereza. Eritrea ni igihugu bamwe bakunze guhimba ko ari Korea ya ruguru ya Afurika kubera uko kiyobowe na perezida Isaias Afwerki kuva cyabona ubwigenge mu mwaka w'1991 cyakuye kuri Ethiopia nyuma yo kumara imyaka hafi 30 kirwanira ubwo bwigenge. Nyakwigendera Berhane nawe yari umunyamuryango w'ishyaka rya Front Populaire de Libération de l'Érythrée
EPLF ishyaka rya perezida Isaias Afwerki mu gihe cyo guharanira ubwigenge ndetse yaje no kuba umunyapolitiki ukomeye muri Eritrea ajya no mu myanya itandukanye muri guverinoma mbere yo guhinduka utavuga rumwe na leta. Nyuma yo gutangira kugaragaza ko atishimiye imiyoborere ya perezida w'iki gihugu, yabishyize no mu gitabo yanditse cyitwa Hagle Eritrea cyangwa se l'Eritre ma nation, aho yagaragajemo ko igihugu cye gikeneye ivugurura ryo mu rwego rwa demokarasi, ndetse anagaragaza ko perezida wa Eritrea ari umunyagitugu akwiriye kwegura. Mu gihe kandi Berhane yatabwaga muri yombi, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wa Amnesty International wanditse ko Eritrea irimo kurushaho kwanduza isura yayo mu bijyanye no guhutaza uburenganzira bwa muntu. Igihugu cya Eritrea ni kimwe mu bihugu bikunze kuvugaho kuba kitubahiriza uburenganzira bw'abashaka kugaragaza ibitekerezo byabo muri iki gihugu. Kuba akitubahiriza rero uburenganzira bwa muntu no kutubahiriza uburenganzira bw'abaturage, ndetse kandi kikaba no mu bihugu biri ku rwego rwo hasi mu bijyanye n'ubukungu. Ikinyamakuru BBC cyatangaje ko umuryango wa nyakwigendera Berhane wavuze ko inkuru y'urupfu rwe yabibwiwe n'abashinzwe kubika abayobozi bapfuye mu gihe bafunze, kandi ko ngo wamenye ko ngo azashyingurwa mu irimbi rya Asmara Patriots, aho hakaba hashyingurwa abarwaniye ubwigenge bwa Eritrea gusa. Ikindi ni uko umurambo we nturashyikirizwa umuryango we, ndetse kandi watangaje ko utabwiwe itariki Berhane yapfiriyeho cyangwa se n'icyamwishe. Reka mbabwire ko kandi guverinoma y'Uburusiya ku wa gatanu yahaye igisirikare cya Uganda imfashanyo ya amadolari miliyoni 100, bivuga ko ari miliyari 133 z'amafaranga ya Uganda. Byo rero yagiye agaragaza. Iyi mfashanyo ikurikiye ibiganiro ba Perezida Putin na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda bagiriye St Petersburg mu mwaka ushize muri iki gihugu cy'Uburusiya. Amakuru avuga ko Uburusiya bwahaye Uganda aya mafaranga nyuma yo gusana ariyo mufatanyabikorwa ukomeye wabwo kurusha abandi muri Afurika. Aya mafaranga kandi yaje akurikira inama zitandukanye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Kainerugaba Muhoozi yagiye agirana n'abasirikare bo muri iki gihugu cy'Uburusiya. Inama zibandaga ku bufatanye burimo ubwa gisirikare ikamara imaze igihe ifitanye na Moscow. Ibihugu byombi kandi bisanzwe bifitanye umubano ushingiye kuri diplomasi mu mwaka w'1962, gusa mu mwaka ushize Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yasuye Uganda, asiga yiyemeje ko igihugu cya Uganda bigomba kunoza ubufatanye mu nzego zirimo iterambere ry'ibyogajuru, isanzure, ubutaka ndetse n'ibindi bikorwa remezo bifitiye inyungu igisirikare cya Uganda ndetse n'abaturage. Twekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi tubabwire yuko Depite Bitakwira yongeye gushishikariza abamayimayi kuva mu bihuru bakaza kwica abanyamurenge. Ni mu gace kazwi nka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe w'abamayimayi ya Kutumba ukorera muri kariya gace ukomeje kubangamira ituze ry'abaturage, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Nkuko abaturage babivuze, uyu mutwe witwaje intwaro washyizeho bariyeri ku mihanda ubabuza gutambuka kugira ngo habeho kugenzura neza utambuka uwo ari we. Ibintu byarushijeho kuba bibi cyane nyuma y'uko muri aka gace hatowe Justin Bitakwira nk'umudepite wahagarariye ako gace, aho ngo yagiye abazengereza kugeza ubwo arimo gushishikariza uyu mutwe w'amayimayi ya Kutumba kuva mu bihuru bakajya kwica abanyamurenge. Tumwe mu duce mayimayi ya Kutumba yashyizemo bariyeri harimo Makabola, Munene, Swima, Milimba, Kadegu, Mukela na Katete, Ilambo, Chabula ndetse na Kanande. Abaturage banyura muri utwo duce rero bari mu mazi abira, nibura bagomba kwishyura amafaranga 1000 y'abanyekongo, utayafite akagirirwa nabi akicwa urubozo.
Abaturage bavuga kandi ko Mayimayi yambura amafaranga bafite resitora, amahoteli n'amaduka, utabyemeye bakamuhohotera. Abatuye muri utwo duce twavuzwe haruguru bavuga ko ngo kuva Justin Bitakwira yahabwa inshingano ibintu byahindutse cyane, ko ngo yashyize Mayimayi imbere, abashishikariza ubwicanyi by'umwihariko bwibanda ku Banyamurenge. Abahagarariye umuryango w'Abanyamurenge bakurikije amakuru menshi yatanzwe, bigaragara ko ngo Bitakwira arimo kubiba inzangano zirimo kuganisha kuri jenoside yeruye. Justin Bihona Hayi Bitakwira asanzwe ari somambike wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba azwi cyane mu gukwirakwiza imvugo z'urwango n'amagambo ashaririye aganisha ku kurimbura Abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kenya, reka nkubwire yuko ubuyobozi bushinzwe ibidukikije mu murwa mukuru w'iki gihugu ariwo Nairobi bwatangaje ko bitemewe gucira, gupfunira ndetse no kwihagarika mu muhanda. Ubuyobozi bwashyizeho n'ibihano bidasanzwe birimo gufungwa ku muntu uzabikora. Geoffrey Moyasilia uyobora ikigo gifite mu nshingano kurengera ibidukikije i Nairobi yabitangaje ku wa kane tariki 22 Kanama 2024, aho yagarukaga kuri bimwe mu bikorwa n'abatuye mu mujyi uhindanya mu buryo bugayitse. Uyu muyobozi yanashimangiye ko amategeko agenga isuku yose agomba gukazwa ku ikubitiro, hakaba rero hari abaturage bose bari gusabwa kwimenyereza kwirinda gucira za shikarete no kujugunya imyanda aho babonye hose hatabugenewe. Itegeko kandi ryashyizweho rishimangira ko ngo abacira n'abipfunira mu nzira nyabagendwa basabwa kujya bifashisha udutambaro twabugenewe, ngo bitabaye ibyo bazajya bacibwa amande cyangwa se bafungwe nk'uko abambere bagaragaye byabagendekeye. Biteganyijwe ko rero hazashyirwaho abagenzuzi bihariye muri turiya duce two mu mujyi wa Nairobi, bagakurikirana abarenga ku mabwiriza, bagacira imyanda iyo ari yo yose ku karubanda. Ibi bije rero nyuma yo kubona ko hari aho bananiwe kubahiriza ibipimo ngenderwaho by'isuku ikwiye kuranga umujyi wa Nairobi. Muri aya mabwiriza kandi byagaragajwe ko kujugunya imyanda hatemewe ari kimwe mu bigize ibyaha, bityo rero bagasaba abantu kwitwararika birinda guhanwa. Bivuga ko rero umuntu uzafatwa yitsamura cyangwa se yipfuna atifashishije igitambaro cyabugenewe muri rubanda azajya ahanishwa kwishyura amafaranga 10,000 by'amashiringi ya Kenya, cyangwa se akatirwe gufungwa hagati y'amezi 6 n'umwaka wose. Mu minsi ishize hagaragajwe abantu bagera kuri 30 bafashwe bihagarika ku muhanda mu mujyi wa Nairobi. Urukiko muri Kenya rwabahanishije gusukura ahahoze ari uburuhukiro bujyamo abapfuye mu mujyi wa Nairobi mu rwego rwo kubera isomo n'abandi. Twerekeze muri Pakistan, tubabwire ko abantu bitwaje intwaro zirasa grenade bateze igico imodoka ya polisi muri iki gihugu, bica nibura abapolisi 11 nk'uko bitangazwa n'uwari bayoboye. Umuvugizi wa polisi muri iki gihugu Punjab yavuze ko abandi bapolisi 9 bakomerekeye muri iki gico nk'uko iyi nkuru dukesha Associated Press yabivuze. Iki gitero hatagize itsinda ryahise rikigamba, ntago higeze baho itsinda rikigamba, cyari cyabereye mu karere ka Rahim-Yar Khan karereye mu majyepfo ya Pakistan, ubwo abapolisi bari kwirondo muri ako gace bashakaga abajura. Abayobozi ba polisi babwiye ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika ko abo bagabye igitero bashobora kuba ari abajura atari abarwanyi. Nubwo ariko ibitero by'abarwanyi n'urugomo byiyongereye muri Pakistan, umubare munini w'abapolisi bapfa mu gitero kimwe ngo ubusanzwe bigaragara gake. Mu karere ka Rahim-Yar Khan aho igitero cyabereye kuri uyu wa kane w'icyumweru twasoje, nkubwire ko hasanzwe hazwiho kuba indiri y'abajura bitwaje imbunda.
Reka dusoza amakuru yacu tuyasoreze muri Nigeria aho abahinzi 13 bishwe n'abashumba baragira inka mu nzuri bazira gutanga amakuru. Kambuye ko ari abahinzi 13 bishwe n'abantu bataramenyekana bitwaje intwaro mu gitero cyagabwe mu majyaruguru ya Nigeria. Nta tsinda rya Israel rivuga ko ari ryo nyirabayazana w'ubwo bwicanyi bwabaye kwa gatatu w'icyumweru twasoje muri leta ya Nigeria. Mu gihe kandi majyaruguru y'iki gihugu hakomeje kurangwa n'imirwano ishingiye ku butaka no ku mazi hagati y'abashumba n'abahinzi bo mu cyaro. Ikindi gitera ubwumvikane buke kandi akaba ari amakimbirane ashingiye ku idini, bigatuma rero havuka imitwe yitwara gisirikare iri ku ruhande rw'abashumba cyane cyane abayisilamu cyangwa se abahinzi bo mu miryango ya Gikristo. Akilu Isiaku, umuyobozi mu nzego z'ibanze, yatangarije Radio Christ FM ko ngo abashumba n'abarushimusi ari bo bakekwa icyo gitero. Anavuga ko kandi abahinzi bishwe bashobora kuba bazira gutanga amakuru ku nzego z'ubutasi ku bijyanye n'ingendo z'abantu bitwaje imbunda. Mu cyumweru gishize kandi abantu bitwaje imbunda bashimuse byibuze abanyeshuri 20 ubwo bari ku kigo cy'amashuri yabo. Gusa imitwe yitwaje intwaro ica mu cyuho cy'umutekano muke kugira ngo ishimute abantu mu midugudu no ku mihanda minini. Benshi mu bahohotewe barekuwe nyuma yo kwishyura incungu rimwe na rimwe igera ku bihumbi by'amadolari. Reka rero mbashimire inshuti bakunzi ba Alpha TV ni Rwanda kuba mwabanye natwe makuru yacu twabagejejeho. Babwire yuko kandi mwagezweho na MUA Insurance shami rya Nyabugogo, company y'ubwishingizi ku binyabiziga ndetse kandi na Lilies Shop ku Ruyenzi. Akaba ari iduka ricuruza ibiribwa rikaranguza rikanacuza detail, tutibagiye ko twari tubonetse nabo muri Fish Shop, nabo akaba ari iduka ricuruza ibikoresho byo mu gikoni bizwi nk'ibyombo, nabo kandi bakaranguza bere ari Nyabugogo hazo kwa Materine. Bose n'abandi batandukanye harimo kandi nabo mu murenge wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo hariya ahazwi nko ku Gatare, bafite inzu na parcelle ndetse kandi na annex nziza. Bakaba rero bari kubigurisha ku mafaranga miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda yonyine gusa. Ndabashimiye mwakoze, mugira icyumweru cyiza, Nyagasana barinde kandi ciao. Muraho, nitwa Nigena Josiane, nkaba nkorera company yitwa MUA Insurance ishami rya Nyabugogo. Product dutanga harimo motor insurance, harimo fire insurance, general accident insurance, engineering insurance, Bama bonds, marine insurance, money insurance, travel insurance, aviation insurance n'izindi. Twabashishikarizaga rero kutugana, dutanga serivisi nziza. Tukaba twari mu imbere ya Beka mu etaje y'uwitwa Jacobo, etaje ifatanye na station SP. Ikaze rero, ni karibu. MUA Insurance ni ya kera, imaze igihe iri gukora cyane kuko yahinduye izina. Mbere yitwaga Phoenix Insurance, ubu ngubu yitwa MUA Insurance. Ikaze bakiriya beza, murakoze. Lilies Shop, iduka ry'icyerekezo ku bakeneye ibyo kurya by'amoko yose. Turaranguza tukanacuruza detaye, tubafitiye ibyo kurya by'amoko yose. Umuceri mwiza uyu wahogoje abawuguriye iwacu, isukari nziza, ifu ya kawunga ya yindi ryohera uwayikoresheje. Tubafitiye ubugari mwakunze bwo ku buhanda ahazwi nk'igitwe, amakaro na buka, amavuta aryohesha indyo, sauce tomate ya salisa n'ibindi mwakenera hano iwacu. Umwihariko wacu kandi nuko tubafitiye amafu y'ubwoko bwose ndetse n'amafu avangiye hamwe kandi atunganyije neza. Tubafitiye ibyo kunywa, amata meza ndetse n'amazi by'uruganda rw'Inyange. Urahasanga ibikoresho by'isuku, Kotex ku badamu n'abakobwa, Pampers ku bana, papier hygienique ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku utasanga ahandi. Dukorera mu isantere ya Ruyenzi ku cyapa cya mbere cya taxi z'imodoka z'igihara ku nyubako nkihari. Iwacu hariranga. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 48 87 13 cyangwa se
amakuru duhamagare kuri 07343894 tubikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Lilizi Shop, ibiciro byacu binogeye abatugana bose.